Dilaw yan. Nice one! Baba, baba! 5-3. Wala po uli. Asado talaga kasunod dun. Bitaw, bitaw! Tres, kitang kita oh. Nice one! Nice pass! Lalo mo nga baba oh. Ganda na pa Sure pass lang, sure pass. Tama na! Tama! Huwag mo safe! Yan lang naman gumagawa sa kanila. Alam mo, kasamahin mo kayo. Luwag ng dib. Bigla kang pumasok. Counted! Two shots. Shot guard. Kalaban ng pin guard. 1 point. Kalaban niya ano? From Graber. Nice pass! Ito may isa. Shot guard. Hey. Oh, grabe na yung mag-iing na yan. MVP rin yan eh. Siyempre po. Grabe. Anong height doon? Sabi Thompson. Sabi ko, Kung hindi nag-MVP yan, hindi yan ganyan. kakain na. Hey! Patay na. Patay na. Ano na, malapit ka na, may 50 points ka pa kulang. Used to be a city girl, no one cared about you. Now you in the country, everybody's scared about you. Now you turn celebrity overnight. In a place now you shine so clear, bang. On the camera phone. Ulit yun. Good. Shot guard. Nakawala kay Jai. Shot guard. Nakawala kay Jai. Bagsara. Alvin. Huli ka. May lalim pa, pwede na sa iba, ano no? Foul, Matro. Penalty. Shot guard for Fred Baman. Defender. Solida, Jai. Jai, YouTuber versus content creator. Ako na, using the face. Pinigay kayo for 3, 1.
Last shot, Uray, last shot. 10 seconds. Ayan, natunga nga kasi. Ang ganda ng pasa. Tulog-tulog sa pagpuntaan. Solid na natin. Ang dulas. Uray. Uray, sinisigap ako. Ang tagal daw. Ah, Bitaw, bitaw. Bitaw! bigyan na Kevin. Taas kamay! Giban nyo, giban nyo! Nice pass! Nice pass! Uy, bayad din ako. Bayad din ako. Ay, sorry. Okay, baba, kulang ko sila. Mapagod na, mapagod. Taas kamay! Nice one, nice D, nice D. 3 seconds, 3 seconds, 3 seconds. Wala 3 seconds! Ten seconds yun ah. Tatlo. Nice. Sige lang, baba mo. Tumigil ka, tumigil ka. Taas kamay! Nice D, nice D, nice D. Nice pass, nice pass. Taas kamay! Diyan ka na, Hans, diyan ka na. Hans, diyan ka na, Hans. Pahinga mo na lang yan. Kevin! Uy, tulak! Nipis ang tawag ah. Nice D, nice D.
Relax na. Walang kayo. Yan. Guys! Uy! Yan, patay oras! Nice one! Kami ng pang! Ha? Foul! Penalty ba tayo? Ito naman penalty tayo. Babaw yan. Marisit lang na maayos. Wala na. Nice one! So yan, panalo kami. 73-70. Gandang laban. Eh. 12% kalaban eh. Nice. Shoutout. 51 na gawa. Sayang dalawa. Nice one.